kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agudong kami kinmari ispi italakay. Anya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukas nga raw, si kapayla ang tipangitalkak iti istor tayaw. San kumuta kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagijay kat. Ha? Kasta ka day? At to'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti istor. Di mo panpanawan asaan anak kakandadaw. Amumot nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supling nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam. Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay Mari Ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya Maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti first trip ita Maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen ti last trip. Adapay doa nga oras ta Maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo tata. Ah, naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Kanya tigatangam. Adalo yo tata. Adabay, manuaya. Sa nga gasot ko matata. I-type mo ka rin tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 niya. Tata. At itibayad ko. Ay, nawa. Uray, saan mo nabayaran, basang? Ha? Yan tangay siksi. Kinapintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wayne, basta di mo ibagbagay iti sa banya. Sikreto talaga nga doon na ito, ya. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik kinapintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Ano usam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti istor? Ada ka di mo lang gimatang. Ada, Adaw, medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang dagita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't kulang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti istor. Ay nawa, awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kano ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang ata da parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay a pagbayad ko iti supplier. No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na,
Agyaman aklaunay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok na kita, Maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen, Maray. Ngimmi na tanang hinamat ti krodo ita. Kimurang ki di ti kwartak. Iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw. Aksyonan kumamit tan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kasto a klase ti bagas, Maray. 1,400 day ta, Maray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak ko. Diyak kayak kag ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiri pambasa? Ay, nawaw. Adda kayo matgayam di tananalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita ang ka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayo na. Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nana Linda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pa'y 250 ti may sakilaw. Anya ti kaya mau, legs with wings. Wings latan, Nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya ti imbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Huwag nga ron, nanang. Matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbati aklatan, tapno ada timang bantay dito istaw. Mapantayo giti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin nati makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, tistor tayaw, si kati makaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko nga ibaga, bilangam ana imbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. Eh, no. Amulak mo't kahit bakit? No may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na uncle sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Anusam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Ha? Si Kamalan, Josel. Nakita nga adagayang bagas alako yo, Tata. Ada, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito eh. Manuti kwartam di taya. 800 lang, Tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, Tata? Wayne, di bali ata na pintas kinseksi ka mate. Ni Tata talaga, bulero. Pagnaw, di bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, Tata. Ayan nga minan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, Tata. Medyo adayo gayam. Sige, itulog ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang.
Sa dino tinagapwam Castro. Iti Ayanda Josel, Mare. Ay nawaw, anya nga'y tinaramid mo iti Ayanda Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Mare. Na, apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Mare. Ay nawaw, no sexy abalasang, kaya't na ti tumulong, ngam idi siyak tinagpatulong kan kwa na, di na pulos kayat, uto-utumot gayam da ito alakay. Anyati ko na, Mare. Ay ada ayamat. Uto-uto ko nam samay. Asino ti uto-uto? Ay kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo, bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga kakapsat, kandagi ti aga-abirat, si kalaang ti awan. Ay, kasta ya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog, bakit? Ada nga road service, saan kamot amagmag na. Di ba, atan alpas mitay. Bumawi aktulatan no sumarunaw. Dito lang tinaurnong a koleksyon, kastraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday ito laang. Apay ka din, bakit? Ti ko ram kanya kat ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mo ten ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak karimrimwari di awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas to'y lang ti sils mo. Kurang day tawi. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo maray. Anya ti maipapankan lakay ko maray. Tinangag ko apag sasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kano nila kay mo. Oto-oto. Wen tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay amaray. Isu maglagayam at tunggal isu ti agbantay basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa ama kagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasang ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagayam ang dagiti lakoy o maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na, bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dakis nga rarabitak, bakit? Tikunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 6 city customer. Ilibrim ti lako tayaw. Di ka pampanunot kastraw. Bakit? Si kagayam timang bankrupt iti dayta asari-sari store. Anday ka. Hindi nakalapig ko sa nakaslawbing. Bakit? Nakababayin ka na iti lumablabas. Singi raw, no asino man dagita nga inliblibray. Bakit may kababayin? Singiram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagapaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No sexy kan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang araw, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isumat ten ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man nagit in libre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana.
Kano saan na masingir na gijay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramidan nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak tagsingirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Ite, bayad na kitila ko, mingin intad pukin ka. Ay nawaw, intedyo sa itan, singiran nyo malaganya. Masapul nga agbayad kayo. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mati nagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayo untap no masulbar mo't ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Isupay lang ang tinaurnong bakit? Di ka madanagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotin libre maya. Aduda bakit? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko na jay bakit? Singiram dagiti gold digger. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam sikat ipagtalawag, kastraw. Ditakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita. Nakaungutin ni nanang kada kayo, tatang. Diyak mit impagaraw pamabuan ni nanang mo ti maipapaniti dahi di abanag anak ko. Biddo, ti kasi hinaramit yaw, tatang. Sakpayan nagparikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na, tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise. Ay, nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay, nawa. Payakas labas daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos, Abril maggaya man nubigat. Kahit anya kumaita no Abril no bigat. April Fools di ako nada. Nay. Kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam a tao. Ni tatangmet, kiljul kay launay. Saan anasaya at nga ipraprang, wano ang angawam ti padam a tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmet, Dayta nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin naswas tinobium ken ka, ngam di ka pailag nakamay. iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasama ken ka, Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod ang nakaragragsak ka ita.
Ninana talaga. Amo yung mat. I'm a jolly person. Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amo tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na sabit. Mapan ko man alaan ti tilapia nga order ko. Ado ka diti in order mau. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka tapno saan akon amapan ijay. Aglabaak pay ngamin nakaw. Mabalin latta nana. Umayon to alaan iji balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline alako na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo, kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtit kan sa matay. Naa, sasawin nyo matatang. Sino ti kasarasaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam ka. Apay asumanao ka tita. Saan ama balin ama amuan ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan na di ni Madeline. Day, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga puta kasarsaritak ti bagek kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Adadag iti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumat kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagito ilakay. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka itimbaga. Nagadumat kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan dagita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirak. Okay. Isupay mo't dayta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibus tumanin dayta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayo magayam di tanana Susana. Mapanak man iti ayan da Juanita nana. Anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagito order na kanyak nana. Ha? Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Awan mo kit de balasang ko. Italaang nag-order da di ababai iti lako ma. Wan nga rod nana, isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto isupay mo't tigadan siyam. Wan nana, adda nga ta dita balay da ita. Ay sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod nana, agpatuloyak nga rodan. Okay, tapno saan ka mutla ang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagak kang ka? It's a prank kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinakman pagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kaibagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinakpagang angawan kunak manan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maitipagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mat. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay perwisyo kayo mat. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, ta saan lang asikati na biktimak itaatawan. Bagtit ka kit di Anyat ko nam. Pagang angawan ti padam a tao. Makapasar ka. Ay nawo, apay nga dapay laing dagito abang banglukin sabon dito'y, bakit? Di mo pa kibibiyangan dagita lakay. No sana ka bidto? Dagito'y to order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito'y. Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayan da itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay.
It's a prank. Kunanakit din kanya. Anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktimanak ka no. Imbagam ko maabayadan na ah. Sana nasaya at ikasta aprank na. Awan ka no nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day ka no ita. Sana may parbangti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day ja ahwan kita. Addan to lakay. Urayan na laang. Anya di pagsasaritaan dagiti karo ba tayo? Anya ti pagsasaritaan da, tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Ah, dayjay ka day. Naragsak ka pa ang itinarabid mo? Naragsakak at talaga, taadaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba eh? Apay ka di, tatang? Saan nga amin aba nagkit pagbali ng aprank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo di tao mapilhuisyaw? Talaga akiljoy kayo, tatang? Diyo amuti kunada nga April Fool's Day? Nasayaat nga ron tigas tagar alamidam. May parbang tigas ta. Nabiktima na kamot gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day tangarod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din a prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday ja tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kankwana nga ay. Iparik tumot kankwana ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Ha? Perwisyo day ja babae. Mahilig kamit iti prank si ka, Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo, tatang? Kitno si ka man ti starring iti teresina iti limabasak. Si ka man ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, diyo pa'y kayat, tatang. Kanayon nga starring to'y putot yaw. Starring agpaisaw, ngam starring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank, iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak, tatang. Ay, awan mo. Sayang ti oras, kan banog ti padam ataw iti kastangan aramidam. Ni tatang at talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatkatawa yamat ti kasday. Makaparurod tubay. Kasi daw, numaumadakin kakit papispisan da ka dita Di ka mabuting aya. Naimbag ta saan da kinabel kabsat. Saan pa ita? Ngam saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kabsat? Una yun ayaday ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Ti tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Un nga road, tak-tak tikas jay ngar aramiden na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanan isunto ti kaase. Day tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dadaka sa mapasamak kinkwana, santog dakem. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas ta day dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't, Madeline. Ha? Naggapuak iji barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanyak. Di mo ka dinadamag. Tian niya, At di warwaras da nga ayuda. agpaisaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta? Daytoy tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat, agturong ka iji barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't, kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa,
Anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda, tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madeleine. Sagsa sa nga ribo, tatang. Kaya't kumatikas jay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga ron tinakitak a kwarta ni Madeline, tatang. In sikreto dalakit di kada tayo. Agrubata kon, ta first come first serve kano day jay. Narigat ti maibusan. Ay nawa. Napanay. Awan mo't nanggag ka. May papan iti ayuda nga ibagbagala. Nay, apayin bakit? Apay akas ti katawam. Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet yung matistoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin, idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta ken Nana Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigama. Idi kwan, nagulbudak ken kwa na. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta di barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumari kanya. Napan ka nung agpaiso iji barangay ulit ay. Anya? Madeleine! Ha? Oh, Madeleine! Rumar ka kita! Sangon na! Bakit? Isumot ng tagpukpukaw. Rumar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, ah? It's a prank, Mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka dek at nalipatak di naramid mo kanyak. Makatawanan tinapalabas. Saan ko ang nalipatan na Mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinariknak, idi pinagang angawan na. Idi sinayang mo, ti oras ko. Ay, Day, tati para kang ka. ay nawaw, daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo't ni Juanita ken ka. Okay lang lakay, awan na sakit abakrang ko. Kas jay pa'y lang matiprank mo ken kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na na kanya. Makatawunan tinapalabas. Wala nga, Nugumura kanya, adakan ko na daytan. Saan ko nga aramidan ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. sa bagay mo't kidya bakit? At dati puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day ang tao. Ita, iso mat tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kanay, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayak man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Ada ka di parikot? Ay, nawao. Badmudmut gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalang ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda na kaapam. Iso akasta ka. Awanan bibiyang nyo. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa. Adday ta. Naglisi ako. Tapno di nakpagpupudutan. Makapasuron kay diti kastoy. Disturbo ka, bakit? Ay, nawaw. Anya nga tati pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da kan kwa na. Iso akas jay. Salud-sudak tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan di kwarta, tatang. Ay nawa. Kunakman na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan. Kandag iti kagawad na itay. Katawan kanumot. Anya. Kasta unay tibain ko iji barangay hall itay, tatang. Sapay adadag iti opisyal ijay. No kasta. Inulbudan da kagayam. Ay, marurudak launay iti dayji a Madeline. Naa, apay agkat
Nagkatawa kayo ngay. Daytan, bimalis dakik garuteng ka. Makatawo na ang tinapalabas. Sipud imprang ko dahi a babae. Kitita, isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain launay tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapilhuisyo, anya. Kat inton sumaruno, di mo ngamin pagang angawan ti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no amom anadagsan ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met ti riknada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti konam Gerson, adda papanan nyo iti gayimaw. Adaan anang, Ay nawaw, sa dinaw. kasarti kasinsin na nubigat, kat mapan kami adwa. Sumurutak kwa na nanang. Naa, kasanungay ti trabaho. Itiksulatan ni boss, no da kami ni Jananang. May mayat no text, tano ibagak iti personal. Sigurado anagado asaludsuden na dayjay. Adayon samot ti papanan nyo. Medyo lang, mayat nanang. Agmotor kami. Tadamot ti motor ti gayem ko. Ay delikado ti kasta. Ninanang mo't. Kabisado mi mo't ti kalsada dito lugar tayo. Kaya't ko lang mo't ti sumurot iti gayem ko. Tanyat ammo tayo ngay. Amangan no adamot mam amok abalasang iday. Di addan to ti manugang yon. Kano lang idinag-break kayo kin ni Kayla. Nakamubuo na ko nanang. Nagado a babae dita. Itay pa yung isalsala ka, Mimi. Ah? Di ka maawatan, Gerson? No, kailangan ka. Kaya't ko mga itad mo ti cellphone number mo kanyak. Mutoy ti cellphone mo, tay save ko ti number ko. Pudno? O kailangan ka? Awan ti agungan? Ay, nawaw. Imbagak mat kang kaitay asin gilak pay laang. Amangan no, jak amo ka. Awan pagdanagam, ta sa anak akas iti dadduma dita, asaan ama kontento iti maysa. Agyaman aklaunay, Mimi. Awan anyaman na. Agawid kayo kadimat lang ita arabi eh. Wen, adamot kiditi. Adati motor ko. Isu ti service mi. No kasta, adagayam motor mo? Ay nawa, siyempre Fully paid day dyan ang motor. Mga Gerson na nakaw. Ay nawaw. Itay pa'y ati cellphone na ti dumdumugan na. Di na mutin may bate. Ay, addaman siguro kateteks nan. Ay nawa. Api akas na ti pa nagkita yung kanyak nanang. Asino ti kateteks mo aya? Padaya mo. Di nakmaulbudan na niya. Iti kasta pa nagis-isam mo. Madlaw an na in love ka. Siguro, adda na amamum abalasang itinapanan nyo iti gayim mo. Kinapudno na. Adda na amok nanang. Mimi, tinagan lang. Kunak to, paikat. Ipasyar kom to dito'y balay nanang. Ay, katuan ano kaya't nalakid day. Awan parikot dita. Kateteks mo matgayam day a Gerson, Mimi.
Wen friend. Anya ti ibagbagana kan kangay. Kayat nakano ti agdaton kanyak, friend. Ay nawaw, agdaton adagos, kat kaano laang idinagam mo kayo. Wen nga rod. Saan ko pa'y nga amo ti pudno akin na tao na? Sa dino nga minan ti pagtrab-trabahuan day, chay. Mangup opisina kano, friend. Ijay, Ijay sentro kano. pudno nga tati bagbagana, no? Di namot siguro maarami ti agulbud kanyak, friend. May mayat lata ti makasigurado, friend. Narigat ti agtalot iti estranghero niyo. Sa bagay, addamat kit di puntom. Wen, adag dito office ita. Saan ka di nga agumot ti boss mo no agsel-cellphone kahit ti oras ti trabaho? Lalakalaang mo ta kasarsarita ni boss. Anya nga oras amalpas ti trabaho ngay. Alas 5 iti malam. Nga mabalin mo latta ti agtext kanyak no nawaya ka. At da kumapay nga min aramidek. Tulungak ni nanang iti trabaho na. Ayaw na. Mabalin latamat. Agtext kan tulang no saan ka busy. Ay unay kalaki di mutan. Naurnungan ti brief mo, ijay banyaw. Awan mo ti bagam nga aglaba ka. Di kay nalaaw nanang. Tadda ti kasarsaritak iti cellphone ko. Ah, Asino day jay? Kwa. Katrabahuak na jay. Brief ko na namat. Kwa. Kasarsarita na dya anak na akatrabahuak. No darami dam. Iti pagpeti cellphone ko. Agsarita tantulangan no saan ka busy. Bye! Nanggag ko nga da kasarsarita ni Gerson iti cellphone na kareng. ti babae apagdatdatunan na day jay, tatang. No kasta, agdatdaton man gaya man. Wen. Asino mo day tabalasang? Saan ko pa'y nakita wano nakasarita iti personal. Mimi ka no tinagan na. Naamam mo ti apuyaw ididimar ay da iti kasar ni Janice. Isumot lagayam Bantayan nyo man kit day tatang. Ang mga no adun tumanen ti inuulbud asa una dita. Adamot ang gankwana day taa. Amo namat at kinaagin babak nang. Kan kinaulbud na ti makagapaw no apay nga insina ti ex na. At dakin kwa na no aramidin namanan. Makatawon mo't tin nga agdatdato nakin kami, Ming. Kat? Kaano nga klunan nak ngay? Ay nawaw. Imbagak mat kang ka idi akayat ko amaam mo ti pamilyam. Kasapulan ka di bay? Wen taama nga numailaw anak ang mga klon kang ka. Kat saan gayam asyak ti kayat da para kan ka. Diyak kayat amasayang ti oras ko. Sakbay ngayam amu kay ti pamilya. Aklunan na kumapay. Anya? Di ka madanagan. Tanasaya atak mo't a tao. Wen No aklunan na. Ikarit ngayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Ngam, masapul nga orayon ti day off ko. Amum mo't amang opisina ak. Siguradwom laang apunot ibagbagam kanya. Kaya't ka di asawan day tang aklunan na kon. Wenen Yes! Yes! Ay na, agyaman na klaunay, Mimi. Di ka madanagan. Saan ka nga agrigat? No siyak ti masawam. Ngamin, adain kalik a kinabak nang itinalawa adagami. Anya? Inaklon mo, kat saan nakapay nga inyam-am mo kadagiti datakkel na. Iyam amunak to kanuno day off na, friend. Ay nawaw, nagtalag ka dagos kan Gerson. Kasta siguro no napatag kang katimay sa atao. Sapay la ko matay sumot kan ti pakiasawa ang friend. Sapay la kumaa. Kabayatan ti panagsarita kan panagkadwami, kat mariknak anasaya at atao ni Gerson. Okay, si kamot kit di ti makidan na kan kwa na no bilang lang. Apay akastamat tan ti ibagbagam kanyak, friend? Si kakit di man. Awan ti kayat ko asawon, friend. Mala, agmerienda takit din. No kasta, yawid mo tinubyam dito'y balay apaw. Una pong, nasaya at ano kasta. Tapno mamamuwi mo, kinanang mo. Nanang, umasidag ka man ba, itada na patig nga ibagak kada kayo kan apong. Anya ti bagam, aya. Basta umasidag kayo, tatalagaan na patig ti bagak. Sana mabaling nga agkamali kayo no kasarita yun ni Mimi.
Anya aya tinapatengay bagam. Dumngag kaya na yung bag-apong. Nanang, baga mo, nanyaman dayta. No umay ni Mimi dito'y balay, kat salod-sudin na nupod no amang opisina ak. Wanti isong batyo kan kwa na ah. Nawaw, saan kamot amang opisina apo? Wen nga rod anak ko. Apay nga ibagami amang opisina ka ket construction worker ka mag. Iso nga ron timbagak at trabaho kan kwa na. Anya, pagulbudin na kami pa'y kan apong mau. Basta aramidin nyo latano anya timbagak. At dapay may isa, no salud-sudin na nupod no nga daing kalik akinabak ng itinalawa at agatayo. Wanti isong batyo ah, nalawag ka day apong, nanang. Ah, Daya mo ingkalim. Awan mo't nalawa adaga tayo, apaw. No kayat yu ama ka asawa ak, aramidin yu latan ti imbagak. Dinak ibabain itinubyak. Dumngag ka na imbag, tanapatag ti bagakan ka, friend. Anya tinapatag nga ibagam, friend. Nasaong kanyak amang opisina ni Gerson a boyfriend mo. Saan ka di? Isumot ti na sa una kanyak. ulbud day di lalaki. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga ulbud ti nobyo? Am mo matgayam ti may sa agayam ko tinobyong. Construction worker ka no, saan amang opisina? Anya? Day tatipod no, friend. No kasta, manangal lilaw gayam de di alalaki? Agin babak nang laang gayam? Amwam no anya ti sungbat di saludsod mo, friend. Adda ko makayat ko amaamuan apong. Ha? Anya day tay? Pudno ka di amang opisina ni Gerson? Ay, ladingitag. Ngam saan apod no, tinasauna kin ka. No kasta, pudno tinaibagan ni Ruth kanyak a construction worker ni Gerson? Wen, day tatipod no. Isumot lagayam akas jeti ramay na. Adakan ka no maaklon mo ti apo. Amumutan tipod no. At dapay kayat ko amaamuan apong. Pudno ka di nga adain kali na akinabak ng itinalawa adagayo? Saan mo't lang apod no day ta apo? Ay nawaw, manangal lilaw matgayam ti apuyo. Ala umunday to Diyos, tag merienda tayo. Mabitlang nanang. Apay. Timbagak kada kayo ah. Anya day jay aya. Nagpraktis kayo mat kinapong itay bigat. Di may papan iti trabahom kan kinabak nang nga inkalem. Wala na. Di na ko maibabayin iti sangwanan ni Mimi. Okay. Sigurado nyo lang. Tanog kang mali kayo. Awanin. Ang mga no saan ako na makaasawa. Awan to tinamlamaan yung apo kanyak no bilang pantag kang mali kayo. Apay akas jay nanang. Ti anya anak ka. Saan mo tinamakasarita itinasaya at ni Mimi itay intulod ko? Ay nawaw. Diya ka mo anak ko. Nanang, agbudno kayo man kanyak. Imbaga yung samot ti pudno kan kuana. Ay awan amok dita. Apay nga rin akas dyan. Kasla awanak laangin kan kuana. Saan mo takas dyan asigod ni Mimi ah? Day, adda umawawag kan ka. Ni Mimi siguro day ta. Ha, isong agbayso nanang. Isong patak pa'y tawag na. Ituloy tayong tutag sarita kalpasan ti panagsarita mi. Hello, Mimi? Agbreak tan, Gerson. Ah, anya? Agwin na swastan ko nak. Saan akas kang katikayat ko? Ni, apay akas tamot tan ti ibagbagam kanyak, Mimi. Awan amok abasol ko kan ka. Ulbud ka launay? Inuulbud mat gayam dagit imbagbagam kanyak. Ah, no kasta. Ammo kunti kinapudno. Saan na kun ama ulbudan ita? Manangal lilaw. Mimi! Mimi! Oh, awanin. Inidap nan ti cellphone na. Nalpas kan, Gerson. Hay, awanan friend. In break ko ni Gerson. Anya? Diyak kaya ti ulbud kan manangal lilaw, friend. No kasta, pudno tinaibagada kanya. Wun, friend. Saan apudno amang opisina? Kan awan tinalawa adagada. Nagturod pa'y amang ibaga kanyak. Asa anak kanong agrigat no iso ti pakiasawaak. Taaddain kali na akinabak nang. Tagayam, nalaing-laang agulbud. Awan matdakas na no ibagana ti pudno. Day tangarod, sa anak mat arupat kwarta. Nadismaya aklaang, tanaaramid na tinagulbud kanyak.
Napaklan nga ulbud. Kasanungay no agasawa kami. Ang mga nuul-ulbudan naktukit di. Ay, makapadismayamot nga agpaiso no kasta ti lalaki, friend. Bed of roses. Ay na, Gerson aya. Ang dakay mo gam dito, nanang. Ti panagin inumumutan tin into na ram. Makalawas na kasta. Basol yung matlang, nanang. Basol niya! Ay na anak ko, inaramid mila ang kanapong mo no anya ti ammo mi apagsayata. Di ba kayo kitde? Di yung kaya't ang makaasawak. Ti kada kami laeng kat saan amasapol nga agulpod ka. Kasano ama-am-am mom tinaikari para ken ka no agulpod ka. Awan madismaya laeng dagiti babalasan ken ka. No sanak ang makaasawa, nanang. Dito iti tandaan nyo kan apo nga. Basol nyo at wala ito'y. No inaramid nyo kumatimbagak. Awang kumati parikot ita. Ay, maturog ka kit din. Nabartekan. Di mo amo tilaw-lawatem. Ayan na apong. Aday ti silid na, nakaturugan. Ringan nyo man tag. One-on-one kami. Inuman mo ito'y arak nga niyawid ko. Ay, pangaasim. Di mo disturbon ni apong mo. Maturog ka kit di mo tang. Apong! Woo! Apong! Mariing kayo di tatag siya tayo. Ay, agsarden kan. Nakalalaaw ka, katrabing. Kasarita man ti apom no makariing tatag. Apay, anya man ang tinaramid na. Data ti pagpabasulan na no apay anak break ni Mimikan Kuana. Ay, una yan ti apok aya. Kasaritam man tatang. Ipalawag mo ti amin kan Kuana. Tabarang malawlawagan ti panunot na. Kasaritak no makarieng. Agyaman akuna ay tatang. No apay nga may nakaykayat na nga al-alilawan. Dagiti babalasa nga pagdadatunan na. Imbes nga ibaga na ti pudno kinatao na. Ay, jak mo iti apo ko yu tatang. Sabali ti kapanunutan na. Kumusta tirik nam, apo? Agsaludsod kayo pa ilang matapong. Amoy lang arudan, heartbroken na tao. Amo, apo. Saan mo't ngamin anakas? No ibagam ti pudno, kadagiti babalasang apagdatdatunam. No apay ngamin ngay bagayo ti pudno ken mimia. Imbrik nakit din. Apo, saan mi akayat ken nanang mo ti agulbog? Kasanaw, no agulbog kami ket mamuan tumot laeng ni mimi ti pudno. Di may raman kami ken nanang mo. Madaksan kami maet. Kasano nga rudan ang makaasawa kano kastoy laeng apong. No adamanen ti pagdatunam. Ibagam ti pudno kadakwada po. Di ka agul-ulbog. Ta makapadismaya mo laeng nga men. No ulbog. Wano man nga lilaw ti lalaki. Apong, laglagi pa. Nga dadag iti babae. Asan akwarta ti kitkitaan da. No di kat ti ugali ti may sa lalaki. Ipadas mo manan ti agdataon. Ng pangaasim, tadi kan agul-ulbod, wang. Nakababayin mo't ngamin no ibaga a construction worker lang apong. No pagayatan ti Diyos. Adanto apo. Adanto ma'am-amom. Kay babae akap-kap na kam. Basta ramidem laang ti maiparbang apo. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maakseptar da ka. No damo, mabalin ang nasaya at ti ibunga na. Ngamlaglagi pam kuma, nga amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu ati kasayaatan nga aramidam, agbalin ka anapudno iti bagim, kan iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Mari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, Mare? Apay nga agpaspasin siya kamatan? Win ata daytoy pailaang ti kabailak nga itedkan ka, Mare. Ah? Kape pailaang. Nasyurtak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa? Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Mare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, Mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mo't impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak, Mare. Di ka madanagan, inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, Mare. Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbagak anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. San mat akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik na tatang. Siguro, san akong tinto itintid mo kinkwana. Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsarita mi. Maawatan na kanumot, tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunada nga raw. Action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Andat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagapuan ti imported akape bakay. Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsalud-sud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apay na pudot ti ulom. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay na, Beltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka paimot nga agmenopos ah? Apay anak kaong ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayon sapay matanapan iti ayan ni Mari Karen na naruena? Saan pa'y nga road? Apay mat nana? Makumikumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mat iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short kanu ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpapabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amis mo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ko. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Kasino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Anusak nga orayan tatang. Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot ng dayta anak ka. Isungag pa'y so tatang. Ay, makaangas ak matlangan.
Magirwar ka pa ititasa ken tinapay. Tapag kapim ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y kit di ano kayat na, tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudak no kayat na timangan. Payapayan nyo ata sumrek pa itatang. Anyangay mo dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan dayta, ta saan apara kada kayo dayta tatang. Ay nawaw, hadan sa mo't pangirigalwam. Para kan Marisurayda dayta tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso adayta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasam manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Win tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamag. Madimot ano agpatinggala ang itisao. Para kan ka, Marisurayda, oh. Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. Kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, Mare, ginatang ko day taarelo para kan ka. Nagustom ka din? Magustuak launay, Mare. Agyamanak Isuot mo man, takitaak, no bagay mo matlaang, Mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo lang unay, Mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, amangan no adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga enrigalwan nak itirilo. Okay lang ang kadakwada, Mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat anasingad nga gayam ta, sakbay anagabroda. Amangan no inton madamdama, kat singiran dakdagiti kabagyam. Relax ka kadilang, Mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan da iti arilaw. Nangalang nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Amangan no marugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kano ka digdigos ko lang itay bakit. Kasano no matinag mo kat maperdi. O ka mo't. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pay mata. Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? Nasaya at latabag, karan anak ko. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adina sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi day di anak ko. Noan niya ti bagam kenkwana. Iteks mulat tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing ngay, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matno kasta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam. Nakita nga isusuot ni Suray dati rilo ngayon regalong kenkwana. Pudno, tatang? One mic. Nasaya at matno kasta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. anyat ko nang bakit. Saan ko nga rod ang malipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anya ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na.
Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man kin saan, tinapatag kat mayat ti quality na. Nakababain mo't ano ipalpalastog ko kadagiti amok kat replika laang gayam. Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Makitkita yu daytoy arilaw, Nana. Nay, nangalaam mo't iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, Nana. Anya nga iti aramidak iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, Nana. Iti panagkunayo. Original ka di daytoy arilaw, wenno replika laang. Nan, kita man. At dayta, Nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, Nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika, kat napintas latamat. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumat lagayam akas jeti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di amari kare. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tag sapato sakpay. Okay, agawa turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di arilo? Mangibabain. Napay man, kat no kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas lat tamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpay suday jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day di arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamat, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas di mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang daytoy arilo ditoy, Biltran. Nakita kanya basuraan, isungay nalak. Imbasurak lang arudod. Ay nawa, sayang dayta. Kita nga kurri pay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay tinakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno man gawin. Tunggal at dagamit mo kat masapol nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirilo, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaan. Oo na yun, na ako marem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tadan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo ko. Itad ko laangan kin Rowena. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntokan ko na dumapanak iti ayanda. Para kan ka Rowena. Ay nawaw. Anya nga idayta. Kita Ay nawaw.
Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no akayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw, madimot ti ugali day dya babae. E may nga agpaiso dito'y ayan ko idi na palabas alawas. Sinaludsod na no original day taarilaw. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numapirdi lang. Saan nak nga tanga apaan ni Surayda? Saan naman tinapagan ano dahi taari no? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Gam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bald. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas jay ti aramiden ni Mari Surayda. Da kayo latta ko man tinang tedak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anya ngay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman ako nay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Mala agpakada ako na, nana. Simangpot nga minun ti busmi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riluyo nana. Intad ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtadan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na dahi tarilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dahi ta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain nana. Pabasulin na pay lang amin tirilo. Amuna mo't nga dang amin laslastog na nudaduma. Kantay ta nga ugali ng ti makagapo no apay adil-dilawon damat nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day taarilo, nana. Intad ni Fidel kanyak. Da kayo tinangtadan da iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, ata intad da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo, anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Ay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak da ita? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimat. Ti maibagak laeng kan ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga muna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.